I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite, nastavljamo sa Stumble Guysom. Samo prije početka videa želio bih da se zahvalim na ogromnoj podršci. Bilo je puno lajkova, jako puno pregleda. Nadam se da će ta podrška da traje, da će kanal rasti i možemo da se bacimo na igru. Danas ćemo igrati Stumble Guys i možemo sad da krenemo. Ako vam se svidi ova epizoda, obavezno ostavite like i subscribe i komentar neki ako hoćete. Ok, ova mapa je dobra. Sad ću ovdje da skočim. Moramo proći ovo sve. Ok, uspio sam, sad idemo na ovo nešto što se vrti. Evo, uspio sam. Evo ljudi, uspjeli smo prvu rundu da završimo. Sad ćemo čekati ove ostale da i on završe, pa ćemo onda ići na drugu. Evo ljudi, gotova je prva runda. Sad ćemo da idemo na drugu, samo da vidimo koja će ispasti. Igramo Rocket Rumble. Poenta je da uzmemo što više ovih zastava i da ubijamo drugi igrače. Sad ćemo to da pokušamo da pobjedimo. Ja sam pao. Trenutno je 4-4 ili 4-5. Pokušat ćemo da pobjedimo. Pao sam. 7-5 je za nas, nadam se da ćemo uspjeti pobijediti. Ako uspijemo, otićemo u finalu. Ok, evo. Evo, pali su svi, sad ćemo... 6-5 je za njih, moramo da imamo više od njih. Evo, ostalo je još 50 sekundi. Moramo da imamo više od njih kako da pobjedu. Evo, pali su svi. Ja sam slučajno udario samo od sebe. 7-5 je za njih. Pokušat ćemo da ostavimo tako. Ok, sklonio sam. Još 15 sekundi. 6-3 je za nas. 6-2. Ok ljudi, pobijeli smo s rezultatom 6-5 za moj tim. Mi sad idemo u finale. Sad ćemo da vidimo koja runda, koja mapa će da ispadne. U ovoj mapi sam dobar i nadam se da ću uspjeti da ne padne nijednom. Nadam se da ću uspjeti da ne padnem nijednom. Ako uspijem, to će biti dobro. Ne smijem da padnem u vodu.
što je jako teško, ali jedan je nisam. Jedan je nisam, ostalo nas je još 5. Ostalo nas još 5. Ne, udario me. Udario me neki lik i pao sam u vodu. A bio sam tako blizu. Ništa. Sad trebam da pričekam da vidimo ko će pobijediti. Mislim da će ovo Pile neko da pobjedi, ovo već da Pile. Mislim da će ovo Pile da pobjedi. Baš teško. Evo, ostalo još samo dvojica. Mislim da će onaj zeleni da pobjedi. Ja možda... Pobjedilo je Pile, pobjedilo je ipak Pile, zeleni je izgubio. Svaka čast ovome. Dobio je krunu. Dobro, ekstra. Idemo dalje da igramo. Ja sam izgubio u trećoj rundi, dobio sam 20 trofeja, 30 zvjezdica i 1500 HP plus. Neke reklame opet. Ok, idemo dalje. Nadam se da ću ja sad moći da pobjedim, samo da ispadne neka dobra mapa i bit će ekstra. Ok, ova mapa... Pa dobra ova mapa, dobro. Igrao sam inače, nisam nešto zadovoljan previše sa njom, ali može se prijeći. Većina ih pada ovdje na ove kocke. Većina ih pada na ove kocke. Uspio sam, bio sam 8. Čini mi se da sam bio 8. Sad ćemo da sačekamo da i ovi ostali završe. Sad ćemo da sačekamo da ovi ostali završe, pa ćemo ići onda dalje. Ok, ja nisam ispao. Očuo sam dalje, idemo sad u drugu rundu. A prije svega ćemo da vidimo koja će mapa da ispadne. Nadam se da će biti neka dobra. Ok, dobra ova mapa, dobra igra. U Jungle Roll se zove. Dobra je. Samo ovdje kod ovog blata, ovdje te dosta...
blato te uspori dosta. I to je zeznuto baš. Stumble Guys je dobra igrica, sviđa mi se i zanimljiva je uglavnom. Što je najbitnije, Stumble Guys je zanimljiva igrica. Joj, pao sam. Nažalost sam pao. Mislim da neću uspjeti, da neću uspjeti proći. Nisam uspio proći, eliminisan sam. Da mi ne bismo dužili ovo, da ne bi klip trajao previše, kako mi njih gledamo, ja ću sad livati i dobio sam 10 trofeja, 25 zvjezdica, 1050 HP plus. Izgubio sam u drugoj rundi. Idemo još jednu da uradimo. Nadam se da će ova da bude bolja. Onaj put sam bio u drugoj rundi, sam pao i nažalost sam izgubio. Evo ovo ista ona mapa. Ista ova mapa. Ja mislim da ću mi uspjeti da proći. Idemo spustiti se ovako dole. Ovo okruglo me udara. Ok, prošao sam, to je najbitnije. Prijeći sad i ovo. Prelazim i ovo. Izgubio sam, jel moguće? Trebao sam stići među onih 3 i izgubio sam. Ajoj, kako? Jako sam tužan. Aj, livat ćemo i ovo, da ne bismo dužili. 2 zvjezdice i 100 HP. Ajmo još jedan da uradimo. Nadam se da će biti neka dobra. Ok, može. Ovu mapu sam prošao. Nadam se da će i sad uspjeti da je prođem. Ne možemo proći jer ovo ima puno igrača dole i ne može da... Što stoje tu? Izgubit ćemo sad zbog njih. Izgubio sam zato što stoje ovdje nasred puta. Pa ništa, ovo smo izgubili, nema šanse da ja dođem. Izgubio sam. Ja ću sad ovo livat. Joj, reklame ponovo. Idemo još jedan da uradimo. Nadam se da ću sad uspjeti bar prvu rundu da prođem. Jer prošli put, evo sad, ljudi ne znaju šta rade i
prosto svi smo izgubili. Svi koji su bili tamo su izgubili. To je baš... Sad ćemo probati ovdje da prođemo bez da nas udari jedna ova. Bez da nas udari jedna ova. Bio bi im zahvalan ako me nijedna ne udarila. Evo, udario me. Ma izgubio sam. Kad su me udarali su me ovi krugovi, već šta je ovo i izgubio sam. Livaću. Ajde odrađimo još jedan. Idemo sad. Nadam se da će biti neka dobra mapa. Evo, opet ova mapa. Samo se molim sad da me ne udari nijedan ovaj krug i bit će dobro. Samo da me ne udari ni ovaj čekić. Pošto u prošloj... Evo, udario me ponovno. U prošloj rundi udario me ovaj čekić i pao sam i zato sam izgubio. Evo ljudi, uspio sam da prođem. Prešli smo prvu rundu, to je ekstra. Prešli smo prvu rundu, idemo dalje. Idemo dalje, što je najbitnije. Najbitnije je da idemo dalje. Ok, sad je ova neka zeznuta mapa. Treba nas 8 da prođe ovo. Nas 8 treba proći ovo. Ovo me malo zeza. Nadam se da će neko zeznuti tamo. Jer ako se ne zezne, ja sam izgubio. Uspio sam. Ljudi, uspio sam. Ljudi, uspio sam. Uspio sam preći. 7. sam bio predzadnji. Uspio sam preći drugu rundu. Idemo u finale sad. To. Evo idemo sad u finale. Nadam se da će biti neka... Ok, laseri. Laseri su isto... Laseri su na ispadanje. Iako ko prvi... Ko zadnji ostane, on je pobjedio. Nadam se da ću ja uspjeti da pobjedim. Ako ne pobjedim, nema veze. Mi smo stigli do finala. To je isto dobro. Samo da me niko ne gurne, bio bi mi zahvalan. Ok. Jedan je eliminisan. Ja sam eliminisan, isto udarila me ovaj laser što je išao okolo, ja sam se fokusirao na ovog što ide. Ma ovi laseri su teški, teško je ovo stvarno, svaka čast. Ovo je baš dobro prošlo.
čast ovom žutom, Niko Riko se zove, svaka mu čast. Ja sam dobio 30 zvijezdica, 1500 HP plus i 20 trofeja. Izgubio sam u trećoj rundi. Što je ovdje? 10, dobro. Nadam se da ste uživali u ovom klipu Stumble Guysa. Ja se nadam da vam se svidio video. Ako jeste, ostavite like i subscribe. Ostavite komentar. Ako želite nešto drugo da igram, recite šta vam se svidjelo, šta nije. A mi ćemo se vidjeti u nekom od narednih klipova. I čao.